Bamwe mu bagore bijanditse muri Jenoside, agahomamunwa mu 1994. Uyu ni umutwe w'inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cya Igihe ku ya 27 z'ukwa 9 2022 saa 2 zuzuye. Inkuru ikomeza igira iti: bimaze kuba ihame k'abagore ari abanyembabazi bakaba n'abanyempuhwe bishingiye ku miterere yabo nuko Imana yabaremye ikabaha gutwita, kujya kubise no kubyara ndetse no kurera ibibondo mu maboko mahire bakabikuza. Gusa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 yagaragaje ko atari abagore bose bameze batyo, kuko hari abishoye mu bwicanyi ntibatinye no kwica ibibondo. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 yateguwe n'ubuyobozi bubi, ikoranwa ubugome n'ubukana, ihitana abarenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Indege yari itwaye wari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal ikimara guhanurwa ku mugoroba wo kwa 6 Mata 1994. Bukeye bwaho Jenoside yahise itangira hirya no hino mu gihugu, Abatutsi baricwa kugeza muri Nyakanga ubwo hagarikwaga n'inkotanyi. Mu nyandiko zitandukanye z'abashakashatsi hagarukwa ku buryo Jenoside yakorewe Abatutsi yakozwe ndetse n'abayigizemo uruhare. Umunyamakuru w'umunyamerika akaba n'umwanditsi w'ibitabo witwa Lindsay wari mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yanditse inkuru mu 1995 yahaye umutwe ugira uti Women Killers in Rwanda, bishatse kuvuga ngo abagore babicanyi mu Rwanda. Mu nkuru yirimo n'ubuhamya bw'ibyo yiboneye, yagarutse ku mazina ya bamwe mu bagore b'intera hamwe ruharwa bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko iki cyaha bagihamijwe n'inkiko. Hari inyandiko zitandukanye z'abashakashatsi zagiye zigaruka ku ruhare rw'abagore muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no mu biganiro by'iminsi 9 byabereye muri Kaminuza y'u Rwanda bihuje abashakashatsi. Iyo ngingo iri mu zavuzweho. Ibyo biganiro byahurije hamwe abashakashatsi barenga 60 bo muri Komisiyo y'Ubufaransa iyobowe na Professeur Vincent de Clerety, n'abashakashatsi bo muri Kaminuza y'u Rwanda bari bayobowe na Professeur Murinda Charles Kabwete. Biba kuva kwa 11 kugeza kwa 19 Nzeri 2022. Muri ibyo biganiro bagaragaje ko ari abagore bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, aho bicaga abana n'abandi bantu nta mpuhwe za kibyeyi. Iyahoze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG nayo mu bushakashatsi yagaragaje bamwe mu bagore bagize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Umunyamakuru w'ikinyamakuru cy'Abongereza BBC witwa Natalia Ojeweska nawe tariki 15 Kamena 2020 yasaye inkuru muri iki kinyamakuru ikubiyemo ikiganiro yagiranye n'abagore bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi bari bafungiye mu magereza atandukanye, aho yagiye aganira nabo. Muri iyo nkuru yagaragaje ko abagore bagera ku 96,000 aribo bahamijwe n'inkiko ibyaha bijyanye n'uruhare bagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Niba ari ubwa mbere unyumvise kandi ukaba ukunze ibyo nkora, kanda subscribe, ukande no kunzogera yegere subscribe, ukanda handitse all kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika kandi ujye uzibona zikigeraho. Nge muri kumwe ndi Gustave Abayisenga. Twifashishije izo nyandiko zitandukanye, tugiye kugaruka ku bagore b'intera hamwe bafatwa nka ruharwa mu gutegura no gukora Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Uwo duheraho ni Nyiramasuko Pauline. Izina rya Pauline Nyiramasuko rizwi cyane mu mateka y'u Rwanda kubera uburyo yigaragaje cyane mu gukora Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no kuyobora ubwicanyi mu yahoze ari Perefegitura ya Butare. Uyu mugore wavuzweho kutagira impuhwe yavutse mu 1946, avukira mu cyahoze ari Komine Ndora muri Perefegitura ya Butare, uri mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Yamenyekanye cyane ubwo yagirwaga Minisitiri w'Umuryango n'Iterambere ry'Umugore mu mwaka w'1992. Ariko na mbere yaho ntiyari umuntu usanzwe kubera ko yari umugore wa Ntaho bari Maurice wabaye perezida w'inama y'igihugu iharanira amajyambere CND. Yakoraga nk'inteko ishinga amategeko kuva mu 1982 kugeza mu 1989. Akaba yarabaye na Minisitiri w'Uburezi ndetse aba n'umuyobozi wa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Nyiramasuko yari inshuti ikomeye ya Gatakanziga Habyarimana, umugore wa Perezida Habyarimana Juvenal, kuko biganye Butare mu ishuri rya Notre Dame de la Providence Karubanda. Nyiramasuko yinjiye muri guverinoma mu 1992 ku iturufu y'ishyaka MRND mu gihe mu Rwanda hari inkubiri y'amashyaka menshi
ndetse na FPR inkotanyi yari yaramaze gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu. Akimara kuba minisitiri yagaragaje ko adashyigikiye amasezerano y'amahoro ya Arusha. Ubwo hashyirwagaho leta y'abatabazi ku ya 9 Mata 1994, Nyiramasuhuko yakomeje kugirwa minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore. By'umwihariko yoherejwe muri perefegitura ya Butare havuka kuyobora Jenoside yakorewe Abatutsi. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Bizimana Jean Damascene muri 2022 yigeze gutangaza ku itariki ya 21 Mata 1994 aribwo Nyiramasuhuko yoherejwe i Butare kuyobora ubwicanyi muri Jenoside, kandi ari nabwo mu gihugu hishwe Abatutsi benshi. Yanditse kuri X yahoze ari Twitter ati 21/4/1994 leta yakajije ikorwa rya Jenoside yohereza minisitiri Nyiramasuhuko na Nzabonimana Callixte Butare na Gitarama kuyihutisha. Niwo munsi wishwe Abatutsi benshi mu gihugu. Umujyi wa Butare, Karama, Murambi, Cyanika, Kaduha n'abandi tubibuke, twubaka u Rwanda turinda ubumwe bwacu. Yafatiwe muri Kenya muri Nyakanga 1997 ashyikirizwa urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ICTR. Kwa 24 Kamena 2011 yahamwe n'ibyaha bya Jenoside, hanishwe igifungo cya burundu hamwe n'umuhungu we Arsene Shalomo ntaho bari. Mu Kuboza 2015 urugereko rw'ubujurire rwagabanyije igihano cya burundu cyari cyarakatiwe abo bombi. Nyiramasuhuko ahabwa imyaka 47 n'umuhungu we biba bityo. Muri Nyakanga 2018 Nyiramasuhuko yajyanywe muri Senegal kuba ari hasoreza igihano cy'igifungo yari asigaje. Nyiramasuhuko niwe mugore wa mbere ku isi wamejwe n'urukiko icyaha cyo gufata ku ngufu n'ubutabera mpuzamahanga. Afite umwihariko wo kuba umugore rukumbi waburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha TPL rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania, kuko abandi rwaburanishije bose ari abagabo. Undi ni Bemeriki Valeri. Umunyamakuru Bemeriki Valeri yamenyekanye cyane ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yakorwaga mu 1994. Icyo gihe yari umunyamakuru wa Radio RTLM, Radio Television Libere de Mille Collines, aho yaranzwe n'amagambo mabi mu ijwi riri hejuru atuka inkotanyi kandi ashishikariza Abahutu kwica Abatutsi. Yavukiye mu yahoze ari komine Giciye muri perefegitura ya Gisenyi mu 1955. Yakoze akazi gatandukanye harimo kwandikira ikinyamakuru umurwanashyaka cya MRND cyakundaga kwandika inkuru zitaka ibikorwa by'interahamwe. Yabaye umunyamakuru wa RTLM mu 1993 kugeza muri Nyakanga 1994 ubwo ingabo za FPR inkotanyi zabohoraga igihugu zigahagarika ibikorwa byayo. Igihugu kikimara kubohorwa yahungiye mu gihugu cya Zaire, kuri ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu 1999 aza gufatirwa muri icyo gihugu cy'abaturanyi agarurwa mu Rwanda. Muri 2009 akatirwa igifungo cya burundu n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Gikondo mu mujyi wa Kigali. Kuri ubu afungiye muri gereza ya Nyarugenge Mageragere, kandi akunze gutanga ubuhamya agaragaza uburyo Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa n'uruhare yayigizemo. Mu kiganiro na Igihe muri 2019 afungiye muri gereza yagaragaje kwicuza, avuga ko umwuga w'itangazamakuru yawukoresheje mu kubiba urwango, ariko abonye amahirwe yo kongera kuwukora yakwitandukanya n'ikibi. Yaragize ati, umwuga w'itangazamakuru narawukunze, ariko ngiyeyo ibyo navuze sibyo nakongera kuvuga, ahubwo nabisenya byose. Nkigisha Abanyarwanda imibanire myiza, nkabigisha kwirinda iby'amoko, nkabigisha kwirinda kugwa mu mutego nk'uwo twaguyemo, kuko twaguye mu mutego mubi wakozwe n'abo bari hejuru bateguye Jenoside, noneho tugwamo wo kwica abavandimwe bacu. Icyo nakora ni ugushimangira ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, bumvisha ko twese turi Abanyarwanda nta Hutu nta Tutsi, ko icyo tugomba gukora ari ugufatanya tukubaka igihugu cyacu. Undi mugore wijanditse muri Jenoside ni Ntamabyariro Agnes. Ntamabyariro Agnes yavukiye muri perefegitura ya Gitarama mu 1937, akaba yarabaye minisitiri w'ubutabera mu 1994 muri leta y'abatabazi. Yamejwe kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ikabwaye mu yahoze ari perefegitura ya Gitarama. Yamejwe no kugira uruhare mu rupfu rw'uwari perefe wa perefegitura ya Butare, Habyarimana Jean Baptiste. Mu 1997 uyu mugore yafatiwe mu gihugu cya Zambia, aho yari yarahungiye yoherezwa mu Rwanda atangira kuburanishwa ku byaha yashinjwaga. Muri 2009
yamijwe kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi ahanishwa igifungo cya burundu. Nyuma yaho yahise ajurira, ariko muri 2015 urukiko rw'ikirenga rutesha agaciro ubujurire bwe, rugumishaho igihano yahawe cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Undi mugore ni Mukankusi Virginie. Mukankusi wari umugenzuzi w'amashuri mu mujyi wa Kigali, niwe mugore wa mbere wamijwe icyaha cya Jenoside ndetse anakatirwa igihano cy'urupfu. Ari mu bantu 22 barashwe mu kwa kane mu 1998 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya Jenoside bagakatirwa igihano cy'urupfu. Abo nibo bonyine bakatiwe igihano cy'urupfu, kuko nyuma yaho u Rwanda rwakuye igihano cy'urupfu mu mategeko ahana yarwo. Uwo tugezeho ni Dr Nduwamariya Jeanne. Dr Nduwamariya yavukiye mu yari komine Ndora muri perefegitura ya Butare. Akaba mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yari umuganga mu bitaro bya Kabutare. Yashinjwe kugira uruhare mu itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi no mu ishyirwa mu bikorwa ryayo, cyane cyane ngo yitabiriye ubwicanyi kuri za bariyeri z'itumba. Yashinjwe no kwibasira by'umwihariko umuryango Berekimasi, ahiga bukwari umukobwa we Chantal, kugeza aho yatangaga amafaranga ngo ahigwe aboneke yicwe. Hari inama nyinshi zitegura Jenoside zabereye mu rugo rwe n'umugabo we. Niwe mugore wa Dr Jacques Chrysostome Ndindabahizi. Yaburanishijwe n'inkiko gacaca adahari, akatirwa igifungo cya burundu y'umwihariko n'inteko ya Tumba B tariki ya 28 Ukwakira 2009. Undi ni Dr Nyiraruhango Berite. Dr Nyiraruhango Berite ni umuganga w'inzobere mu kuvura indwara zo mu muhogo, amazuru n'amatwi. Yashakanye na Dr Sengiyumva Jeanne Pomuseni, bombi bakoraga mu bitaro bya Kaminuza y'u Rwanda. Uyu mugore avuga ko yatangiye ubugome bwo kwikoma Abatutsi kuva mu 1990 ubwo bafungaga abo bitaga ibyitso by'inkotanyi. We yari mu bakoraga liste z'Abatutsi bo gufunga. Ashinjwa ko muri Jenoside yakorewe Abatutsi yatotezaga abarwayi b'Abatutsi, akabaka indangamuntu, akabarangira intera hamwe n'abasirikare bakaza kubatwara bakabica. Avugaho kandi ko yanze kwakira no kuvura abarwayi b'Abatutsi, avuga ko atavura inyenzi. Mu bo yishe bemejwe na gacaca harimo umuforomo witwaga Hawa. Yarezwe kandi kuba yarashimangiye umwana umusumari mu gutwi, avuga ko atavura inyenzi. Nyuma ya Jenoside yahungiye muri Kenya. Kwa 26 Nzeri 2007 urukiko gacaca rwamukatiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 adahari. Bivugwa ko yaguye mu buhungiro. Umugabo we Dr Sengiyumva Jeanne Pomuseni afungiye muri gereza ya Huye. Yakatiye igifungo cy'imyaka 30 kubera ibyaha bya Jenoside yakoreye i Butare. Undi ni Musanganire Felicite. Musanganire yavukiye mu yahoze ari perefegitura ya Gitarama, akaba ari umukobwa wa Dominique Mbonyumutwa wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda. Uyu mugore yakoraga mu mushinga wa SIDA mu kigo cya Kaminuza nkuru y'u Rwanda cyari gishinzwe ubuvuzi rusange CUSP. Kwa 20 Ukuboza 2006 urukiko gacaca rw'umurenge wa Ngoma rwamukatiye adahari igifungo cy'imyaka 25. Mu byaha byamuhamye harimo iyicwa rya Professeur Pierre Karaveri Karenzi biciye kuri bariyeri y'imbere ya Hotel Foki Butare, gufatanya na Dr Eugene Rwamucyo mu rupfu rwa Cecile Nyirasiko ubwabo wazo ari umukozi wa CUSP. Kuri iyo bariyeri Felicite Musanganire wakoraga akazi ko kugenzura indangamuntu z'abantu atandukanye Abahutu n'Abatutsi, agatanga Abatutsi bakicwa n'intera hamwe n'abasirikare. Yahungiye muri Afurika y'Epfo, aho yakoze mu kigo gishinzwe iby'icyorezo cya SIDA cya Kaminuza ya Western Cape, ari naho yakomereje amashuri amaze guhunga. Umugabo we Dr Pierre Mugabo bafatanyije gukora Jenoside Butare, yakatiwe igihano cy'imyaka 30 muri 2007. Undi ni Kampire Therese. Kampire Therese yavukiye mu yahoze ari perefegitura ya Butare, akaba yarabaye n'umwarimu mu yari Kaminuza nkuru y'u Rwanda. Uyu mugore yamijwe kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi y'umwihariko muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda. Muri 2007 urukiko gacaca rwa Butare rwamuhamije icyaha cya Jenoside by'umwihariko kugira uruhare mu rupfu rw'umugore wa mwarimu Gasana Pierre Karaveri, rumukatira igifungo cy'imyaka 19. Undi mugore ni Mukamuzima Philomene. Mukamuzima yavukiye mu yahoze ari komine Nshiri muri perefegitura ya Gikongoro mu 1954. Yakoze muri Onapo Butare kuva mu 1993 ashinzwe serivisi yo kuringaniza imbyaro avuye muri CUSP, aho yari umuforomokazi. Yabaga mu itsinda ry'abicanyi ryari ryarashyizweho na Pauline Nyiramasuko n'umuhungu we Arsene Shalom ntaho bari,
akaba ari n'inshuti magara ya Dr Serafe Bararengana murumuna wa Perezida Habyarimana Juvenal. Yabaga kandi mu itsinda ry'abateguraga Genocide ryo muri CUSP. Mu bwicanyi yafatanyije kandi na Dr Rwamucyo Eugene na Depite Febroni Saguye wo muri MRND. Kwa 26 Werurwe 2008 yamejwe n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Ngoma ibyaha byo kujya mu nama zitegura Genocide kuri CUSP, gushyigikira ikorwa rya Genocide, kugenzura no kugambanira abakozi bagenzi be b'abatutsi bakicwa. Yakatiwe igifungo cy'imyaka 19. Undi ni Mukarurangwa Marie Rose. Mukarurangwa Marie Rose bitaga Caporale yavukiye mu yahoze ari komine Huye mu 1959. Ubu ni mu karere ka Huye. Ni umukobwa wa Banyangeriki Zakariya wabaye depite wa MRND igihe kinini. Bamuhimbaga izina rya Caporale kubera ubugome bwe. Kuwa 4 Kamena 2008 yamejwe n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Ngoma ibyaha byo kujya mu nama zitegura Genocide yakorewe abatutsi kuri CUSP, gushyigikira ikorwa rya Genocide, kugenzura no kugambanira abakozi bagenzi be b'abatutsi bakicwa, harimo 7 bashoboye kumenyekana. Yakatiwe igifungo cy'imyaka 19. Undi mugore wakoze amahano ni Mukandutesaho nk'uye Angelina. Mukandutesaho nk'uye Angelina yari umugenzuzi w'amashuri abanza muri Nyarugenge, akaba ari presidente w'intera hamwe muri segiteri Urugenge mbere y'umwaka w'1994. Uyu mugore wari utuye mu mujyi wa Kigali mu gihe cya Genocide yakorewe abatutsi mu 1994 avuga uruhare rukomeye mu gutoza intera hamwe afatanyije na Colonel Renzaho Tarisise wari prefe w'umujyi wa Kigali icyo gihe. Ubwo inkotanyi zahagarikaga Genocide, Mukandute yahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe yitwaga Zaire. Inkiko gacaca zamukatiye igifungo cya burundu adahari. Mu kwezi k'Ukuboza 2019 nibwo Mukandutiye yagaragaye ari mu bantu babarirwa muri 200 bo mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bari bafatiwe mu mashyamba ya Kongo n'ingabo z'icyo gihugu boherezwa mu Rwanda. Nyuma yo kumenyekana yahise ajyanwa muri gereza y'Amageragere kurangiza igihano yakatiwe. Tugeze kuri Yvonne Basebya ntacyo batabara. Undi mugore amenyekanye mu bagize uruhare muri Genocide yakorewe abatutsi ni Yvonne Basebya ntacyo batabara, wabaye umuyobozi w'intera hamwe n'impuzamugambi z'Igikondo mu mujyi wa Kigali aho yari atuye. Intera hamwe yari ayoboye zagize uruhare mu kwica abatutsi muri Genocide muri Gikondo mu gihe cya Genocide mu 1994. Genocide ikimara guhagarikwa yahise ahungira mu Buholandi. Muri 2007 urukiko gacaca rwa Gikondo rwo rwamuhamije ibyaha bya Genocide rumukatira igihano cyo gufungwa burundu adahari. Muri 2013 Ubuholandi bwaramufashe buramuburanisha, inkiko zimuhamya uruhare muri Genocide yakorewe abatutsi mu 1994 akatirwa igifungo cy'imyaka 6 n'amezi 8. Undi ni Nyirakamanzi Foibi. Nyirakamanzi Foibi bakundaga kwita Nyirakamodoka, avuka muri Prefegitura ya Ruhengeri. Ubushakashatsi bw'ahoze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Genocide CNLG bwagaragaje ko Nyirakamanzi yavukiye muri segiteri Jenda muri komine Nkuri muri Prefegitura ya Ruhengeri. Avugwaho kugira uruhare rukomeye muri Genocide yakorewe abatutsi, aho yahereye mu mwaka w'1990 mu bikorwa byo gutoteza abatutsi bari batuye muri segiteri Jenda nyuma y'aho urugamba rwo kubohora igihugu rwari rumaze gutangira. Yashinjwe ibyaha birimo kwica ndetse no kujya mu bitero, ahubwo yashyizeho bariyeri yitwaga Nyirantarengwa ahitwa ku Cyamabuye. Yakatiwe gufungwa burundu, kuri ubu akaba afungiye muri gereza ya Ruhengeri nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo gucura umugambi wa Genocide, gutegura Genocide, gushishikariza gukora Genocide, kuyobora no kugenzura ibikorwa bya Genocide n'ibindi bitandukanye. Abandi bagore bijanditse muri Genocide ni ababikira. Mukarubibi Theopiste ni umubikira abarizwaga mu muryango w'abene bikira, akaba yarashinzwe igikoni ku bitaro bya kaminuza bya Butare CHIB mu bijyanye no kugaburira abarwayi biganjemo abakene badafite imiryango yabo ibagemurira. Yahamijwe ibyaha bitandukanye kubera gufatanya n'abaganga, abaforomo n'abandi bakozi ba CHIB mu bwicanyi bwakorewe muri ibyo bitaro mu gihe cya Genocide yakorewe abatutsi. Urukiko gacaca rwa Butare Ville rwamukatiye imyaka 30 y'igifungo kwa 11 Kanama 2006. Afungiye muri gereza ya Nyamagabe. Abandi babikira bagize uruhare muri Genocide yakorewe abatutsi ni Sere Gertruda witwa Consolata Mukangango wavutse mu 1958, naho Sere Marie Kizito we yitwa Mukabutera Julienne wavutse mu 1964. Bombi bahamijwe ko bagize uruhare rukomeye
mu rupfu rw'abatutsi barenga 7600 bari bahungiye muri monasteri ya Sovu iherereye mu karere ka Huye, akaba ari naho aba babikira bari batuye. Aba babikira bombi bashinjwa gusohora mu nzu abari bahungiye muri iyo monasteri kugeza no ku miryango y'ababikira bayibagamo, ndetse Mukangango ashinjwa ko yandikiwe ari burugumesitiri wa komine Huye Rutegesha Jonathan amusaba kuza kwirukana impunzi zari zahahungiye mu ibaruwa yanditse tariki ya 5 Gicurasi 1994. Mu gihe interahamwe zajyaga kwica abatutsi kuri iyo monasteri, ngo Sere Gertruda niwe wagendaga yerekana ibyumba byari byishemo abatutsi, interahamwe zikagenda zibakuramo zikabica. Naho Sere Marie Kizito ngo niwe wazanye akajerekani ka peteroli agaha interahamwe kifashishwa mu gutwika abatutsi. Jenoside ikimara guhagarikwa n'ingabo za FPR Inkotanyi, aba babikira bombi bahungiye mu Bubiligi bajyanwa gutura muri monasteri ya Marederete. Muri 2001 aba babikira bombi baburanishijwe n'ubutabera bw'Ububiligi, maze bombi bahamwa n'icyaha cya Jenoside yakorewe abatutsi. Sere Gertruda yakatiwe igihano cyo gufunga imyaka 15, naho Sere Marie Kizito akatirwa gufunga imyaka 12. Nansoreje inkuru, kanda like kandi ukande share uyisangiza abandi. Isanzure muri comment uduhe ibitekerezo cyangwa se inyunganizi. Subscribe yo nizere ko ayikanze kera. Nge mwari kumwe na Gustave Abayisenga.